Amakuru bita Papi, ahubwo Papi niwe kigarasha. None le 7 na kintu yapostinze kuri Instagram yiwe le 11 akajya gupostinga kuri TikTok le 11 avril mu cyunamo kintu gihanirwa n'amategeko, agapostinga keke y'umwana we mu cyunamo bari kucelebra happy birthday. Ikintu Thierry Murangira umuvugizi wa RIB mu mutagingi bagende kureba kuri account y'uriya mugabo akajya gupostinga happy birthday, ngaza kumekinga sure ngavuga ati uyu mugabo ni uri kurwanya leta. Njewe nango ndi puru ku maraso, ku muntu uri gukinira ku maraso y'abatutsi bafujije ababo muri plus de 1 million de Rwandais. Turacari mu cyunamo c'est 100 jours papa, ni minsi ijana. Urukunyumva 1 million de Rwandais tutsi qui étaient morts ce jour-là yakuba katumutwe ngo ni murje ngenda yamagaye génocide intellectuel. Cyambere ngenda fier kwitwa umuzayirwa. Amazina yanje nago banyita Zaire, ndo muzayirwa me amazina yanje agomba kuza kuyamenya. Iyo bari gutuka u Rwanda baba bari gutuka umugore wanje, so mfite amarezo menshi cyane yo kuhagarara no gusubiza ku any person ushobora kuvogera umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ya televiziyo wigeze kumubona avuga kuri histoire ya Padiri? Wapi? Reba account zuriya mugabo bita Papi Valence, nimba ari video imwe yakoze abantu Paul abatutsi bafuje ababo muri 1994 ndayitangiraho amafaranga. Account ze zose mu cyunamo abari mu bindi bitandukanye n'icyunamo babona ukoze ibyo bahita bavuga ko tumwiyenze kuri ibi, ariko juste nuko warwanyaga Badlama. Utagira ngo nugukunda nago bakunda leta, turabizi. Rero abantu nkatwe leta igomba kuduproteja kubera ko ngewe ndi Congolais de naissance ariko mvugira u Rwanda, kandi u Rwanda rufitanye ikibazo na Congo. Bishatse kuvuga kubera ndeba ari ukuri, ngenda ngo ndi nationalist, ngenda kureba ahantu hari ukuri niyo negamira. Ariko nganga kugaragara umwana mwizi wacu, ngagenda ahantu ukuri ruhari, uri kunyumva neza, ariko ahantu ndi kugaragaza ukuri nago bari kunyandestandinga neza, no bakavuga ati wori wa Tshisekedi ni wagutumye. Ngatangira challenge ngeze kuri miliyoni 4 y'amanyarwanda kubera ndi gushaka guflora kugera kuri 20. Iyi challenge nago turayirangiza, ngabona umunyamakuru bita Papi arazamutse aje kuvuga nonsense, aje kuganira ububwa. Ngiye kureba muri biography ya Papi ngaza gusanga ahubwo Papi niwe kigarasha. Kubera Papi Valence impamvu ari kigarasha abanyarwanda mu nyumve, kubera namubye ko nzamukorera episode 400, iyi ni episode 398 ngiye kuvuga kuri Valence Papi. Mutega amatwi impamvu ari kigarasha. Impamvu Valence ari kigarasha, cyambere tumenya yuko umunyamakuru muzima iyo ari ikintu cyambere, iyo ari ikintu bita ikintu cya genocide kwibuka cyo muri avril, buri radio, buri televiziyo, buri munyamakuru ukurikirwa n'abantu benshi ufite public agomba gusora urupapuro abantu Pole abatutsi bafushije ababo muri 94. C'est logique. Ngareba nago yigeze kubura telefone le 7 na kintu yapostinze kuri Instagram yiwe le 11 akajya gupostinga kuri TikTok le 11 avril mu cyunamo kintu gihanirwa n'amategeko, agapostinga keke y'umwana we mu cyunamo bari kucelebra happy birthday. Ikintu Thierry Murangira umuvugizi wa RIB mu mutagingi bagende kureba kuri account y'uriya mugabo akajya gupostinga happy birthday, ngaza kumekinga sure ngavuga ati uyu mugabo ni uri kurwanya leta, ni uri kurwana leta, ahubwo niwe bagomba kubanza kubera ni ufite monopole, akanazamuka no kuri televiziyo akajya kunyandagaza avuga ibintu bya politique. Moi je suis pas un politicien, ngende mu businessman, na nubwo ngunda politique, na nubwo nzayikora ndanayanga. Urukunyumva papa, urukunyactiva. So aho bigeze twebwe nk'urubyiruko ni kwamagana bari y'abantu
uzibaze question ngiye kubaza ikintu kimwe. Wigeze kubona uriya mugabo afata umwanya we akayambarira baze cyangwa iveste akajya gutuka Badrama ngo ari kugumura urubyiruko? Wapi? Warayibonye? Wigeze kumubona ajya kuri The Choice ajya kuvuga yuko Mukanyiko ni Kigarasha tumuhamagane? Kuri ya televiziyo wigeze kumubona avuga kuri histoire ya Padiri? Wapi? Reba account zuriya mugabo bita Papi Valens, nimba ari video imwe yakoze abantu Paul abatutsi bafuje ababo muri 1994 ndayitangiraho amafaranga. Account ze zose mu cyunamo abari mu bindi bitandukanye n'icyunamo. So njewe nango ndi puru ku maraso, ku muntu uri gukinira ku maraso y'abatutsi bafujije ababo muri plus de 1 million de Rwandais. Turacari mu cyunamo c'est 100 jours papa, ni misi jana. Urukunyumva 1 million de Rwandais tutsi qui étaient morts ce jour-là. Umuntu akifata agafata micro akajya kubuza n'aba content creator akajya kubakata umutwe ngo ni murye. Urukumva urwego iriya niyo bita ngenda yamagaye génocide intellectuel. Ça c'est du génocide, c'est du génocide intellectuel. Kandi ngewe nga Prophet Joshua sinshobora kubishigikira. Ubu butumwa mu bubyire Papi Valens azisanga ari hanze. Ahubwo hari n'undi munyamakuru ntazi yanyavuga ngo abazayirwa akora ibintu bya discrimination, simuzi izina kiviye kimwe gutya tikinyamakuru urakizi cyayehe cyane mu Rwanda cyavuze ngo uyu muzayirwa ngo uri ngo kwangiza urubyiruko. Ça c'est une discrimination birahanirwa n'amategeko kandi abivuga kuri public ngo ni umunyamakuru bitande. Nashaka amazina, uzanshakira amazina. Ni umusaza nawe namukoreho commentaire kuri Facebook ndabyandika ndavuga uyu muntu uvangura abantu ngo umunyamakuru akavuga ko umuzayirwa uri gukora iki, ngo umuzayirwa ngo uri kwangiza urubyiruko rw'u Rwanda ngo najye kwangiza iwabo muri Zaire. Oui, bo urumva iyo umuntu ashonje, buryo umuntu ashonje avuga ibyo ashaka. Vomya ushonje ariko ugira ikinyabupfura ucyo mu gikari unsabe ndakumva. Kubera araba papa banje benshi bajya bansaba ngagira icyo mbafasha ariko nago mbishira kuri public. Kubera ntagara aba content creator, you know, ntagara abantu bari public. Numumama ciye mu gikari Prophet abana baraburaye gira icyo nabara ngabonera message ngavuga ati numumama ye baba we ngatanga 5200 ari mbona na emyo y'igishoro nsinze kubatrapa hano. Urukunyumva neza? So nimburi ya mugabo akitwa umunyamakuru akanyita umuzayirwa, cyambere ngende fiere kwitwa umuzayirwa kubera ndo mu 1980 quelque na nigiye Mobutu yararimo ari kuyobora Congo, sibyo? Dinani Zaire. Cyakabiri amazina yanje nago banyita Zaire, ndo muzayirwa me amazina yanje agomba kwaza kuyamenya. Umunyamakuru uri professionnel imbere yo kwataka umuntu ugomba kwaza d'abord comprendre son origine, son adresse, qui il est en réalité, il a quel âge, il a quelle fonction. Urukunyumva mu mategeko y'u Rwanda reka kwanza mbamenyeshe icyo mutazi. Mu mategeko y'u Rwanda ngewe ndi umunyarwanda. Mu mategeko y'u Rwanda umuntu wari utabizi abimenye kuva uyu munsi. Mu mategeko y'u Rwanda ngewe ndi umunyarwanda. Amategeko y'u Rwanda avuga iki? Iyo usezeranye n'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi mukaba mujuje imyaka 5 n'amakimbirane igaragaye muri kumwe mwasezeye mu Rwanda, automatiquement tu as le droit d'avoir une nationalité nimba utigeze ufungwa iwanyu criminal record. Bishatse kuvuga dans le sens correct impamvu nivanga mu by'abanyarwanda ni kubera ko nanje ndi umunyarwanda, nanje najya kuri ambassade y'u Rwanda ngagira ibyo naka bakabima. Iyo ndi mu Rwanda for example cyangwa kuno ndi mu Rwanda nge sinya nishura visa de résidence, jamais. Visa de résidence nge ngoresha icyo bita independent visa. Ni visa enye iko pale tunendaka tunekamata pour moi ni gratuit na ni giceri kijana nishura.
so niyo mpamvu ngomba guhagarara ku bigarasha byose bivuga u Rwanda nabi. Kubera iyo bivuze u Rwanda nabi mugomba kumenya ko baba ari gutuka abana banje, kubera abana banje ils sont détenteurs de passeport rwandais, ce sont de Rwandais. Iyo bari gutuka u Rwanda baba ari gutuka umugore wanje, ça fait plus de 11 ans, imyaka 11 turi kumwe. So mfite amarezo menshi cyane yo kuhagarara no gusubiza ku any person ushobora kuvogera umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Merci. Merci aussi. Ewan papa uze kunyandikira inbox tuganira ibindi. Amazina yo ni Kiremuhigo. Nyirinkeramihigo Olivier. Okay. Sois béni. Merci.